He takahi te Māori he pēhi wāhine nā mahi a te kōpareihana āwhina hunga whara, ara a ACC. Ko ianei te whakatau a te kaunihera wahine o Aotearoa. Ko tāna kahore nā take mo nā wāhine Māori i te paku arohia e te rautaki a te rōpū nei. I whakakore ana hui whakatau tēnei take, ka rāke nā whakaaro kua tae mai te wā ki te wero atu i te kōpareihana whara mo tēnei take. Tuatahi ko ngā kai eke motu paika. Ka rua ko te amuamu kaorenga tāngata o tūmātauenga e tāia te whai oranga ki te kaporeihana āwhina hunga whara. They can't do very much about it, but I'm not very happy with it. I nāia nei, ko ngā wahine Māori e whakapaetia kei te karikaria e te rōpū nei. It is clear-cut discrimination. E ai ki ngā tatauranga, waru te kaumā rua pai heneti o ngā tāngata e kimi āwhina ana i te kaporeihana āwhina hunga whara mō ngā take ā rita ara ngā sensitive claims, he wahine. Ko te maha o aua wahine, he Māori. Engari, aha kua ua tatauranga, ko te rautaki kua whakawhārikihia ki te āwhina ienei wahine, he rautaki no tauiwike. It makes no sense that a key population who will be impacted on when it comes to the availability of treatment has been left at the end of the pipe. E ai ki te kaunihera wahine o Aotearoa, he whakakore hui hoki te mahi o te rōpū nei. We have been cancelled, that the pathway has been in operation since the 28th of October and we're still at the stage of not knowing what treatment will be available for Māori women. Engari, ko tā te kaporeihana āwhina hunga whara, kei te kaha rātau ki te kimi oranga mō ngā wahine Māori. We're always concerned when we're introducing a new process that we do the right thing by Māori. E ai ki a rātau, ka kōrero tahi rātau ki te Māori ki te whai oranga mō rā uatahi. Māori counsellors and a range of other organisations and no doubt Māori clients in the future to make sure that we do get it right for Māori. Nā te aro o te hunga pāpāho ki te kaupapa nei, kua whakarite a wawetia tētahi hui ki te whakarite rautaki kia ea te take nei. He ta Gardner, te karere.